aho igituma rero bisaba ko twamutugavye nikihe ego nuko tworyamana amavuta amen nuko tworyamana amavuta tukaryamana ijambo nuko tworyamana amavuta amen tugasizana amavuta amen tugateramana amavuta amen ko kuteramye iyo guteramana amavuta yose nawe wabatura nabitse ijambo ryawe mu bugingo mu mutima wanjye no kugucumura Shalom, 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 shalom. Ego, bakuzi bacu wa Blessing TV, n'umunsi atuma twashikirize ijambo ry'Imana. Turi kumwe n'umuntu twasanze ngakora baramurabona, ari mu ntara ya Bujumbura, aho bita mu Carama. Ya, reka konga twage tumuramutse. Ni sawa? Ni sawa. Bakita gute? Ijamana Gabriel. Bakita Ijamana Gabriel. Yewe sasa, ino TV yacu niyo gushikana ubutumwa bwiza. Kugira ngo amahanga abumenye none Gabriel tanzi kumadugereza umurongo ubusome tusome cyo tuguhereza uwigishe abantu umunota umwe n'amafaranga amajana 3 iminota 10 n'amafaranga 3,000 tatu tuguhereza umurongo kugira ngo uwigishe abantu bariko bararengana cyangwa se abantu bariko baratungiriza ku rubuga rwacu rwa Blessing TV tubasaba ukanda subscribe share na comment ya Gabriel kavuga matugereze n'umurongo wa Zaburi y'ijana na 19 ku murongo w'11 havuga ati nabitse ijambo ryawe mu mutima wawe ngo nabitse ijambo ryawe mu mutima wanje ngo noye kugucumurako ya aho uravuze telefone ayikone turabirisa kugira ngo turabe iminota kugira ngo ahuza guhereza cyo turaba iminota wenda twatanguye hafi na twatanguye igikorwa na 10 sahindwi na 40 okay tutanguye sahindwi na 48 bisigura neza iri jambo magigishe sahindwi na 58 hama cyo tumeza amafaranga yiwe sawa Zaburi y'ijana na 19 ku murongo wa 10 navuga ati nabitse ijambo ryawe mu mutima wanjye ngo noye kugucumurako tagiye ndabirego urumva ijambo icyo rifasha umuntu kandi gafasha umutima w'umuntu umuntu abise ijambo ry'Imana mu mutima ya nimibutsa kudacumura kandi rikamibutsa likamera y'itara akarigendana kuko ibisi ijambo ry'Imana yagutera intege kutihebura kudafica ufashe kudapfa ishusize mu mutwe no mu mutima kuko ijambo ry'Imana rikwibutsa yuko bikubera inkingi urumva yawe mugabo yatacu ufise mu mutima atacuze mu mutima ubitana kiyana kigendera sake amen mugabo ufise ijambo ry'Imana ukariri ku mutima ryakwibutsa amen unda ugiye ku mukabere yakwibutsa ugiye kwambara yakwibutsa ugiye mu cyacyo cyo cyose yabika kuko yararibitse utaribitse uvundukana cyane cyo cyose amen siko ije bituma rero wararibitse yakwibutsa ntacyo kugenda hindura bwenge kugira nk'umuntu afise ubwenge kuko utaribitse uhitana icubonye kandi binjira aho ushaka amen kuko nakikugera ubufise mu mutima siko none amen nta kikugera na kimwe ubufise mu mutima urifise kubera inkinga kubera inkoni kubera iherezo niba likakwibutsa ukumva ko nawe ufise ikintu ufizigamyeko amen ijambo cyalisana ligajambo riri muri Yeremiya 3:3 birasa turirabe naryone ya 33 birasa Yeremiya 3:3 Yeremiya 3:3 sarika na gusomere yego Yeremiya 3:3 Yeremiya 3:3 twasoma mu izina rya Yesu kwa Yeremiya 3:3 hari umuyaga mwinshi ego Yeremiya 3:3 okay
Yeremiya 3:3 ku murongo wa kangahe? Yeremiya 3:3 ego duhere ku murongo wa mbere ego ariko ivyo twari guhera ku murongo wa gatatu sana ku wa gatatu twumvirize turasoma mu izina rya Yesu. yego Yeremiya igice cya 3:3 ku murongo wa gatatu. yego Ijambo ry'umutwe riravuga ati amahoro azosubira kuba Yerusalemu yego bakuwe i Babuloni. Ku murongo wa gatatu ati mpamagara nanjye ndakwitaba. okay keza aho nyene Amen. urumva iri jambo twavuye kuri rya jambo ni Samiri kuko mu gusamiri iyo hagize ikintu kikucako ego kikugerageza aho bashika mu byago cyangwa ukaja muri cacaha cyangwa ukaja muri ya ibingi utabika ijambo cyangwa warabitse ijambo ego rirakwitsa guhamagara ati mpamagara nawe ndakwitaba ego kandi uhamagaye iritaba amen icyo tuzi iritaba kandi iritaba gusa ko kirumva ijambo n'icyo gifataniye narijyanye ati mpamagara nanjye ndakwitaba rero ugeze muri bijya bihe bigoye ego ukagera muri bijya bihe bigoye ijambo riratwibutsa ati kubika ijambo umutima riratwibutsa bijya bimeze gato nk'utirigana kuko hari aho igihe harashaka kugorera ugacira guhamagara ugaca wihaye umurongo ati mpamagara nawe ndakwitaba acaje kwa mati wereke ivyo utari bwabona n'ivyikinze urumva bisigura yuko uhamagaye yumva amen bisigura ko uhamagaye yitaba amen bisigura ko uhamagaye yishura amen bisigura ko uhamagaye yidatetereza amen bisigura ko uhamagaye yumva yihuta kuko yihuse kwitaba amen yihuta no gutabara amen tujambo rero n'ijambo tena cyo turabara muri Matayo 5 turasanga jambo nye Matayo 5 turasoma Matayo 2:5 Matayo 2:5 sawa turasoma mu izina rya Yesu agome ku murongo wa mbere Matayo 2:5 ku murongo wa mbere agome umuto w'ijambo umugani w'inkumi 10 icyo gihe ubwami bwo mu ijuru buzosa n'inkumi 10 zanye n'inkumi 10 zajanye amatara yazo zijya gusanganira umugo wa kabiri batanu muri bo bari bijude abandi batanu abanyabwenge kugeza ngaho urumva rero yaje mu twahera kuri Samiri kuko mu gusamiri babura aba ikigo kikuru jambo gatoyi ego urumva basa liya jambo igijambo batirisanire bajya batanu iyo babika ikintu mu mutima biba bijuje ajya amatanu ari kuzima oya iyo babika ikintu mu mutima wabo ego urumva iyo babika mu mutima wabo ego yari kuzima kuko batakibitse yaciye azima aca baribagira aca barasinzira bajya batanu bandi bagize ubwenge bakakibika mu mutima amatara yabo yaguye yaka amen niyo ko byajya mu jambo risane bajya batanu bigiriye ubwenge babitse ikintu mu mutima barakibika bakizigama ati rero ati tukibike tukizigame barakizigama barakizigamye barakibika barakivuye mu mutima byaje amati we narizi ikintu narizi ijambo ryo mu mutima wanjye ngo ne kugucurako bajya n'abashe babika bahitanye amavuta n'amatara barabigumya kuko barabibisa neza mu mutima suko ego ariko byabigije bitsamise byaje mu twahera ko kare ego umva nibabitse barya amatara bacagira acarazima okay buca burabingira baca bategura igisagara burira ambire wala atwigwe vura bati sindabaza tubaza kwashika bahashika byo gutuma rero iri jambo ngo batanu muri bo bari bijuju bandi batanu barabanyabwenge kuko abanyabwenge nuko babise ijambo rya jambo twahera ko mu mutima wabo amen cyo twara abantu twebipfuza
twobifuriza kubika ijambo kubika ijambo mu mutima bikabibutsa ego duteye tumanuka rero turacabandanya nyene gatatu kuko byari igihugu mu kujyana amatara yabyo bitajyananye n'amavuta kane ariko abanyabwenge bo bajyananye amavuta amacupa yabo hamwe n'amatara yabo gatanu umukwe agitebaganye bose barahunyiza barasinzira amen urumva aba basinziriye yego uba ko basinziriye bose uba basinziriye rya jambo twaherako amen kuko bari babitse mu mutima barabitse basinzira bagabye amen basinzira biteguye amen basinzira biteguye basinzira mu bwenge basinzira amavuta amen basinzira amavuta ora ku isaha niko ashitse bacavuga ati baca barikangura rero uko baryamanye amavuta umukwe ashitse acayinjirana n'abiteguye amen abana babatabise kuna kimwe mu mitima yabo amen bati none twese ku mavuta imbere biraheze tubibandanye turabibona amen neza cyane umurongo wa gatandatu mu gicugu humvikana urwamo ngo nguye umukwe mumusohoke mumusanganire neza cyane indi bune za nkumi zose zirazanzamuka zitunganya amatara yazo umunani byari igihugu bibwira abanyabwenge ngo biti nimuduwese ku mavuta yabo neza cyane kuko amatara yacu ariko arazima amen none wumva none yabasinzirana amavuta bose wumva ari byo bizari kubamo kubera baba basinziranye amavuta ndetse basinzire bibagiye batabise ryaca mu mutima ego ngo nabitse ijambo mu mutima wanje ego abo rero nta jambo basinziranye ego basinzire bibagiye basinzire basamaye basinziriye batwaye n'itiro rero baca bararyama icyo kwibuka kuko havaza bike bakiruka nawe bari gusinzana amavuta y'amavuta yawe urabona ko zaciye bagora basinzira icyo gihutikoma agasinzira umukwe agishitse akijana biteguye batiteguye bakagirana tubandanye ku murongo w'icenda ariko abanyabwenge barishura ibyiza ni muje badandaza mwigurire cumi bakigiye kugura umukwe arashika abiteguye binjirana nawe mu bukwe urugira urugagwa cumi na rimwe mu nyuma za nkumi zindi nazo ziraza ziti mufasoni umutugururire nawe arabishura ati nababwira ukuri simbazi cumi na gatatu ni uko mwame murugabye kuko mutazi umunsi cyangwa isaha urumva rero aho igituma rero bisaba ko twama tugabye ni ikihe niko tworyamana amavuta niko tworyamana amavuta tukaryamana ijambo niko tworyamana amavuta tugasinzirana amavuta tugateramana amavuta kuko uteramye iyo guteramana amavuta gusa nawe wabatuye nabitse ijambo ryawe mu bugingo mu mutima wanjye no kugucumuraho none rero urumva ntacaye twashatubwira ngo ni ukuri mwamugize ngo mwami mugabye ugata amavuta ufise cyangwa utabitse muri iryo jambo ntugaba ntakikuvye iyo ufise ntakigukangura iyo ufise nta na kimwe cyo gituma ijambo rero ubutuma abagiye kubwumviriza bababwira ati baryamana amavuta kandi baryame bafise ikintu mu mutima suko baryamana ijambo mu mutima baryamana ukwizera baryame bagavye baryame bafise amavuta mu bugingo bwabo baryame bafise amavuta mu mutima kuko ujyana ufise amavuta ndibaza ufise amavuta icyuma cyose gifise amavuta nikigenda ibi byose bihinda bifise amavuta ibi byose bihinda ntabwo biri kinga cyangwa iyo modoka cyangwa indege bihinda kuko bifise amavuta natwe umutima udafise amavuta avuye mu yera ntibikunda umutima ntikunda utusinzira utikoma ata amavuta ufise nicyo gituma rero aha rero
twashaka kumenyesha n'abandi duteramana amavuta tuteramana amavuta ariko twibuka kubika ijambo ry'uhoraho mu bugingo bwacu z'ubutisha umureko amena n'ubwene ko yacumuye ikindi kusaba imbabazi Imana nacumuye kandi bitse ijambo rya bugingo bwawe uruka ko yacumuye kandi bigahava ntaje kumenya ati nacumuye Mana nacumuye mu bitaribitse nkazumenya utaribitse umaze ryaje muri tebuze ndiye ko nicakiriye kwegeze no kugenda wavutura kujya kwirunge ucanga wisiga wikemagaza kujya kwimbata wabyumva cyo gitera abagiye kundira ijambo yo twabwira ati baturamana amavuta nawe muri gihe cy'iherezo twibutse kwizandigira ivuge mbere twibutse kwizandigira ivuge twibutse duterane kandi duterane nitwe nk'ibiju nk'izindi zitanu z'ibiju zagiye kujujuta ata amavuta zifise kandi babiteka kandi babateguye bakaza gusegerereza bibagiye nabo kuza kugura hakiri kare basanganira umuntu turabandanya agome cyari matayo ndi ago matayo ndi ku murongo windi ago matayo ndi ku murongo windi nisaba muzohabwa murondere muzorongo zaho nyene kuko utarondeye ake ubona twese twahagaze twe ahubwo rero turinjariye ko turiruka turonde utarondeye unaroba oya musare muzoro muzohaba murondere muzoro amen kwese rero ariko ari ukabuza bifuje kurondera baronka amen nawe muhitse urondere uronka niyo barondera amen kandi urondere uronka amen nabo mwagira wese urondere amen aho mwavuze kwabyatse batubwiye ngo turondere amen turandaye ahanyene nana kavuga toye okay ku murongo w'indi murebe okay muramutse muzokugurirwa kuko usaba wese ahabwa maze ijambo ryo kubatiro usaba muzohabwa kandi umurondere muzoronka kandi ngo mudodore muzokugurira nawe duhaje tudodora hamise gusa no mwijura aho yaje kududura mwijura kwa kizisi birahera amen kizisi birahera tuzo tusabe ubwenge tuzo tudodore mwijuru amen ko mwijuru hari byose mwijuru hari gakiza mwijuru ni hari amahoro mwijuru hari ibitunga imitima n'imibiri amen mwijuru hari impemburo ihembura abarusha n'abaremerewe amen jeri azakomeje mutwosozera ko n'abahezagire okay mwakoze cyane kudukurikirana kandi yakoze kutwigisha ijambo ry'Imana mwumvise yuko mwamane amavuta cyangwa se murondere muzoronka kandi muhame mubika izina mube mubika ijambo giwe mu mitima yanyu haleluya amen okay hama rero yakoze cyane kubana nacu kuri Blessing Top TV tubasaba kana subscribe share na comment reka dugereze rero icyo twavugana yakoze iminota 15 ego rero mu 15 byarugwa ibihumbi 4 n'amajana 5 okay iminota ya 10 wodufasha katugarura kugira ngo twandanye mu bindi n'abagarura ego ndabasubiza rero 5 ego okay mwakoze cyane mugaka tugarura mwakoze cyane kubana nacu mwakoze gukurikirana nacu mwakoze abadugiga guhera ku ntango kushika kwerezo yari Elize journaliste yakabashiza kino kiganiro mwarakoze ciao